Pet keratno Ronaldo na Saudi Arabia hadin ba ke Iran kala bom ya ke US Embassy ha Saudi Arabia kabadon hajan jakasa jong Ronaldo. Kad ba ke jilikai hapdeng ke Al Nazar persyai ke Al Wasal SC ha ke Asian Champion League 2 lapus punno nakadaw jong kane katma. Bat kum juru ke jilikai hapdeng ke Al Ali Doha bat ke Al Hussein lahapan pensangeno sipor nakadaw jo ke jingki jong katma. Kat kum ki kubor loong bahdin ba ke Iran kla kerwit ya ke US Embassy kabadon Saudi Arabia kabadon ru hajan ke jakasa jong Ronaldo. Kumta kat kum ki kubor loong ban laik nakano ke jing sniu Ronaldo harengkat ke ying kasem jong ula mino na Saudi Arabia na du den kasngi panlek ya Spain lingba ka private jet jong ha ka bakat kumbi khobor laong wat law hapanya kalenti ka bajengai henry ula mino na Saudi Arabia nen kasngi ban poi lane banlek sa Madrid banlaj na kanono ka jing siak ta ha ka ne ka thma ka Iran ka Israel bat ka Amerika na mar ka Iran mata ka krwidru ya buntli ki airbase jong ka Amerika ki badon ha keleng ka Middle East. Bat kane ke jing pet kratno jong Ronaldo kadai hadin baka Iran klak kerwit ya ke US Embassy kabadon has Saudi Arabia. Bat kat kumgi kubor jong ke Al Nazar ongru ba Ronaldo menta udon ha hamstring injury kata ke ba ulangat ha kane ke jing lekai ke Belanda. Ke Al Nazar ka Saudi Purlik kan se kun persya ya ke Niyom SC ha ka Pratrik menta primat ha ka por kat arsteng minstep. Hakabak Al Nazar menta ka ke tim kepala don klidu hakam wiji kenpon haka Saudi Purli kepala don rip waypon kepala tam arpon yak Al Ali bat kepala tam sapon yak Al Hilal kapadang don jingkermen menta ka yom ban kur trofi haka Saudi Purli kublai sibut.